kushuubura. Esente zibiri nyingi nibatusaba emitwaro 8 ab'emidara babasaba emitwaro 3 obwo ebintu byono mu katare nibabitembeya nk'uko kureba ki sabuni bazitembeya omwonyo bagutembeya obuvera babutembeya enyanya bazitembeya za watermelon bazitembeya obutunguru kandi sente zabo z'omushoro bagwenda z'emitwaro 3 kandi zituremera abantu bingi baremerwe. Aba nibonje bagira ngo nobagerezeho kushara amahendo y'imishoboro yabo tibakitunga bakastoma. Ibyo bintu abantu bareke kutina mu central market ngo tubisera ntubuguzaje za karoti hariho ze 12 hariho za 10 watermelon tuguzo mutware big size. Abashuubuzi b'enkoko ababuca y'inyama n'abebenyanja aba nabo nibara okwabo. Mwendo gw'inyama gwo yongedemu katono kati kilo yaze ku mutwaro gumu 10 eyente beef ate nyama y'embuzi yaze kugumuka kaga eye nyama bageta broiler nizitandikira rugumwe neteka kusya ari netweka kandi ezeza mahuri nezeve netweka kandi nyankore nesha netweka na nitwarena koko nyingi tuzikora Buganda ituziyaza amasaka okiretwa washanga western itaru mukoko bane twakwenda shaba norebe nyuma ho nagize ketu ya mbere munonga abokereza abantu enkoko haze enkoko za kanyumba twabona ebyoguzi ben hata umbantu hari umukoko twine efurumya nene twina fridge amasanyarazi awo fridge buruna kutusasura omutwaro ogenda okubura omwezi nga je mitwaro 3 bogatako emitwaro 5 ej'amazi ogenda okukora boti nogatako emitwaro 10 gibagala wesanga ngo oli mu sente mpitivu ng'emitwaro 65 oba 5 oshanga nka renti yoyo kuba noshashura renti zitarukushana kandi okushubura kwita abantu mwe twinganisa sente araba kushubura ibintu omu bwingi muno bokashanga rero na leta tons and tons z'omuceri na leta tons z'obuhunga ya leta sota kareta kuritsa and kuritsa mwene tumukwingana ato umuntu oreba nayenda ngo afite karure ngo rwaba wholesale kandi oriyo wa retail. Twazo mbavuji bebiruka aba nabo no jang government obnubwire konja kureba nshonga ya majita kabire nindeba ngo government kuri yakuyamba mu nsongejo emihendo ya fuel kaza hansi kugira ngo buri omufune fuel ahakasente kace kikatuyamba ku sohoza mpora denu tutasya chango ekakubasa kwekurakuranisa nk'abantu twinena n'ekintu ekinde kibakweta nguni emisoro yo kutwikiriza kuvuga tax nibajongeza buri naku ekindi to twine permit zitu ezitukuriwinga buri mwaka kandi wasomokaza ukafuna certificate ngo yo mushomesa dote bakuhindura niwo wafuna mpaka mwene tusaba president ebintu byona aterezemu nito kweto afunire permit zitu licenses kubikisa motoka tutagaruka kuruniwinga nito tumwe tutyo enshonga zakatere twagizaho kwicira bikwasiraho abambara City Council biyabe byabusha aba TV West ndi Senyomo Gideon aho Mbarara.